Ibaleke yazephula inyanga edumile kwaNongoma ngesikhathi beyinikeza isilwane esiyisithwalo semali. Umbukeleli uthi kuhlelo TV sikwamukele futhi kanti sikuphathele nosithi Ibaleke yazephula inyanga edumile kwaNongoma lapho ebeyofuna khona isithwalo semali ngesikhathi uGobela beyekuyena efike wayinikeza isilwane esihlala empusakeni lempuphu edliwayo okuyisandawane. Ubesethi uGobela lapho beyofuna khona isithwalo kufanele lesilwane alale naso ubusuku nemini njengonkosikazi wakhe ukuze siqhubeke sifake imali. Ibe siyibona ukuthi imigomo iyesinda yabaleka yazephula inyanga yakwaNongoma edumile.